Bakunzi b'amakuru mashya TV, reka tubageze hino nkuru iri gucicikana mu makuru y'imyidagaduro. Iminsi mike ya mbere ya Cristiano Ronaldo muri Arabia Saudite ikomeje gukomera kuko uyu mukinnyi wakiriwe bikomere mu ikipe ya Al Nassr temerewe kumwandikisha kuko umubare w'abanyamahanga bari muri iyi kipe wageze. Nyuma y'umukino ikipe yatsinze Al Ittihad ibitego 2-0 kuwa gatanu, ubuyobozi bwahishuye ko kugaragara kwe mu kibuga byigijwe inyuma kubera ko atarahabwa uburenganzira bwo kuyikinira. Cristiano wasinyishijwe na Al Nassr FC akazajya ahabwa akayabo ka miliyoni 200 z'amayero buri mwaka. Yaje nk'umukinnyi w'umunyamahanga wa 9 muri iyi kipe kandi yemerewe abakinnyi 8 gusa. Al Nassr FC iri mu ihurizo ryo gushaka umukinnyi yarangizanya nawe amasezerano cyangwa ikamwirukana byemewe n'amategeko kugira ngo uyu munyaportugal abone umwanya wo kujya mu kibuga. Mu bashyirwa mu majwi yo kuba basezererwa, wa mbere n'umunya-Uzbekistan Jaloliddin Masharipov ukina hagati mu kibuga muri iyi kipe, niwe nimero ya mbere mu bagomba guha umwanya Cristiano. Undi uvugwa ni Vincent Aboubakar ukomoka muri Cameroon wifuzwa na Manchester United gusa ibiganiro biri hagati y'impande zombi bishyira ku kuba uyu mukinnyi yagenda nk'inizanyo. Nubwo akomeje gutinda kugaragara ku mikino y'iyi kipe, rutahizamu Cristiano yemeza ko yaje gukora itandukaniro muri Arabia Saudite. Ati ndi umukinnyi w'itandukaniro, ni byiza kuri njye kuba naraje hano, naciye uduhigo twinshi Burayi, ndashaka gukomeza gukorera ayo mateka hano muri Arabia Saudite. Ibi bije nyuma yo kumuhagarika imikino 2 yashyiriweho n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza kubera kumena telefone y'umwana nyuma y'umukino Manchester United yatsinzwemo na Everton muri Mata mu 2022. Nubwo byabereye mu Bwongereza, ariko amategeko n'amabwiriza ya FIFA agenga igura n'igurisha ry'abakinnyi ashyigikira umwanzuro w'ibi bihano ko bigomba kumukurikirana. Amakuru mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.